Ata ntukusiima bwekiro kyati. Ntukusiima bwekuba Bayibuli negamba amaiso gawe garolerwa ekigambo kyawe kikiriza. Mukama ogambire ekigambo kyawe mbomezi bwaitu. Otumire ekigambo kyawe ekyokukiza. Otumire ekigambo kyawe ekyokutugaramu amaani. Otumire ekigambo kyawe ekyokutuha okusemererwa. Otumire ekigambo kyawe Mukama okutugabira. Ai Mukama ekiro kyati leka ekigambo kyawe kikirwa mbomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Buli kintu hizo kyone kiri mu Bayibuli Mukama ekikwatagana obomezi bwange. Ekiro kyati ninyikiriza ngo ninja kiroro mwibali ya Yesu. Buli kintu hizo kyone kiri mu Bayibuli ekikwatagana ho amaka gange. Ai Mukama ekiro kyati ninyikiriza ngo ninja kiroro mwibali ya Yesu. Buli kintu hizo kyone kiri mu Bayibuli ekikwatagana hitungo lyange. Ai Mukama ninyikiriza ngo ninja kiroro ekiro kyati mwibali ya Yesu. Bayibuli negamba omubyebiragiro esura 28 ngo turakwikiriza tukahuliriza ebyo turagire kandi tukabirubateramo kubikora nojja kutomugisa ogwitungo nojja kutomugisa mu rubuga nojja kutomugisa mu Misiri nojja kutomugisa obuturatahaga munju nobuturaturukaga munju Mukama ekiro kyati ai Mukama leke ebintu byawe byeyoleka mbomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Ai Mukama ekiro kyati hereza amani gago moyo arukwera gakola mbomezi bwaitu okwikiriza byone bwatunihizo mwibali ya Yesu. Ayo moyo arukwera kora mbomezi bwange ekiro kyati kora mbomezi bw'omuntu ono ngusaba nawe ohikirize byone bwatunihize mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Amaiso gaitu tugaroleriwa Mukama wabakama. Amaiso gaitu gasimbiraliyo ai Mukama. Ndukusima bokuba notukonyera. Ndukusima bokuba nogaruka mwesara. Ndukusima bokuba abacheko bayimukiza wafara b'amani omwibali ya Yesu. Ndukusima bokuba abali bagwire hansi obayimukize wabateka mbiceke bya haiguru abantu barole ngole ruhango wa amani ngole ruhango mwesugwa aba banyakwesiga tobaleka hansi obayimucha kandi obatera hemeza omaiso g'abanyanzigwa babo. Yesu ntukusima bokuba tekira emeza omaiso g'abanyanzigwa baitu. Emeze yebyokulya ebirungi, emeze yefeza nezabu, emeze yobyogaigo omunsi Mukama, emeze yebisembo ebitale ai Mukama niyo tutekira omaiso g'abanyanzigwa baitu. Webale Mukama bokuba tojja kutuleka kuswara. Webale Mukama bokuba abanyakwesiga tibaswara. Aba babera baturumba batusekereza no babaraswara mwibali ya Yesu. Aba babemba kaguza ngo ruhanga wabali nkano babaraswara mwibali ya Yesu. Aba babere mbatunihiramu kugwa no babaraswara mwibali ya Yesu. Aba babere mbatunihiramu kuterebuka no babaraswara mwibali ya Yesu. Webale Mukama wabakama. Webale owembabazi. Webale okuganja okwingi. Onyumizibwe webwe kitinisa Mukama wabakama. Oli murungi oi Mukama. Onyumizibwe yoanyakola haiguru muno. Webale abo burungi bwawe. Webale abo embabazi zawe. Webale abo kuganja kwawe. Osemerire Mukama wabakama. Otukolire by'amani kandi tukusima. Webale Mukama. Abo kubitu abali hansi otuyimukize. Ito abali basembereyo otufeire bokubanza. Mukama onyumizibwe hewe kitinisa. Abo byone byo tukolire. Ntusima kuraba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.